Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लागू करने का डिसीजन है, वो बहुत ख़राब डिसीजन है। इस पैंडेमिक के अंदर लोगों को मदद करना चाहते हैं, उनके घर को जाना चाहते हैं, उनको हेल्प करना चाहते हैं, उसके ऊपर दबाव डालने के लिए गवर्नमेंट इसको इस्तेमाल कर रही है। So they want to suppress the voice of the people. So our people, when they're going to try and help the poor people during this pandemic, this NSA is coming in the way. They are harassing them. What kind of act is this? Really, if national security is under threat, they should use this act, not for public work and social work. Also, I would like to urge people of Goa, especially this coastal zone management plan, CZMP, everyone should take part in these hearings. And this NSA should not be used to see that people don't participate in these hearings, people don't express their voice, because this is a very big issue. The government cannot use laws to curtail, suppress the voice of the people. काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी दिनेश गुंडूरावान काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांक बरोबर घेवन सांखळे मतदारसंघाची भोवडी केली. थंयच्या कार्यकर्त्यांची मिटींग घेतली. दिगंबर कामत म्हणटा उमेदवार कोणी आसूं सगळ्यांनी एकठांय काम करपाचें. की जाता तितल्या बेगीन जाता तितल्या पयलीं कॅन्डिडेट डिक्लेअर करप आनी आतां काम करता आसतना 5 जाण आसले 5 जाणांनी ठरोवपाक जाय. आमी सगळे जाण काम करया. आमच्या पैकी कोणाकी एकल्या तिकेट मेळ्ळे 4 जाणांनी सपोर्ट करपाक जाय अशें अंडरस्टँडींग कॅन्डिडेटा भितर जावपाक जाय. हांव पयली गजाल क्लियर करता. दिगंबर कामत कोणाक तिकेटी वाटना आनी दिगंबर कामतीक तिकेट वाटपाचो अधिकार ना आनी हांव मानता तोच पावर गिरीशाकय ना. काँग्रेस जिखली आनी फाटले फावट जाल्ले तशें जावंक जायना म्हूण दिनेश गुंडूराव उलोवन गेलो. लेकिन वोटर्स के अंदर कांग्रेस को इस बार लाना, वो आना चाहिए ना. वो अगर आना है तो हम वो माहौल एटमॉस्फेयर हो इधर वो क्रिएट करना चाहिए. हमारा लीडरशिप, हमारा कैंपेन, हमारा हम जो बोलते हैं, जो करते हैं, लोगों को विश्वास आना चाहिए. और लास्ट टाइम जो हुआ इस बार नहीं होगा, वो भी लोगों को विश्वास चाहिए. क्योंकि that also they are asking, if we vote for you, what is the guarantee? That is also people are asking, voters are asking. प्रुडंटा खातीर मडगांवच्यान सावियो डायस आनी सांखळेच्यान विनायक सामंत.